ondisha karuka East Rubanda East. Izoba ryanyuma abaziyotworekere amakuru aho abatura barengire 250 barkwegitira omukibina cyabo ecyanyarurambyi Nyakabingo bahinji barisa kweterana group ayibabire bakorera ngo nabo batwire bakorera omwitakeri kandi kuhakuzaho entebe kansa yo kubahwera babe nabo bakorwaho abababire boreka ngo group eyaherze koreka ngo neyenda kukeitwa eyabarisa tekirengu kandi ejwiremo abantu abarukuruga aheruye cyangeki ahanyuma yebibo abarisa omucyangeki abarkwegitira omukibina cya Nyarurambyi Nyakabungo batunji kweterana barugayo bayureka ngo nubo bashemerire kugumizamu nuboreka no kureba oku etakeri rirahebweyo okutandika factory yo butare iron ore nesta byomuhanji owabira ibembire omushangogo abantu ababa hababire government ya district ya Rubanda kandi bakagisinga obwe yata ecyapa ahitakeri neyoreka ngo bakerwanaho bonka kandi obukoti yayorekire ngo nubo bashyikire kukoresa itakeri teine oshemerire kubateganisa abo bona abaragira ngo abarakiremenga nabo ngubine harugo umwanya ito turahoza na government tihabero in application nalisho kwa piringa so itakanajya abatunji kandi akataba kumuri kureba nyine mu ngaro muno ni kale muri kode za rukumi gwenda kagana mwenda Stephen Kamcha ondijo murisa otwire ahamwanyogo nagira ngo bahirize entebe kansa empango era tume factory yahebwa eitakeri betu abo abatarukwendeza entunguka ecyanga cya Rubanda nabo bariyo bareta mu akavuyo tukabuga na president na investor baturagira batuhereza minister wa lands akija kunu yagira ngo twine kuba turatunga land title eyo barija kuhereza investor ubu twaturi nawe tubugene president Robert byamuchondoza omwe ahabebembezi babantu abana yorekango kubasinjire omushango gwabo bamwe ahabantu ababire babarwanisa bashaba kugaruka kukwatanisa nabo kandi abayikirize okuhabura kwaba obwa hati babine omukibarumo kandi abayangire nubo bakiriyo barwanisa abantu aba awere enyaka mice aba district baje basimbisa amabare twaje twahuza nayo twagisinga ubwe hariho nabandi bantu abiri na mwenda nabo tubaha babiri kandi kurugahe nyuma nibo nanye nkabande mpuje ndi nezo ntahirize gonka kunayikize obunaku namanya nti daradara ekikoro necyensi ndecyabarisa bamwe ahabebembezi becyanga n'abarisa bayoreka ngo obuhame obubeine obwahati neboreka ngo eitakane ry'abarisa konka abarukwenda kuryeyeterera n'abayayi abashemerire kwegendeserezibwa government kuyizire yayenda ngo twarugo umwanya twahuza nayo twagisinga n'ecape kibaba bahere bakishazamo mbwe umwanya ugu nubwo abatunji ndabwitegereza nyatkeni nagwe itaka ryanjye ririho ndatkana nagwe abo baturage abaragira ngo baherere eritaka bakasayiningira district baja itaka ndijo group eyabarisa baza mu koti babera district twamazire emyaka ebiri turi mu koti turi koza Government ya Uganda iliyo Montebe kansa ezokutandikaho factory y'obutare omucyanga ekya Rubanda kandi kurugirira ahabebembezi omwanyogo nogwo guhirwe yo kwombeka mu factory eje kandi na investor wo kugikora yamanyirwe gasha kwa job na manya apuli omuri Rubanda